Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Faslun wa syaraitu wujubi sholati bantining banyak-banyak syarat wajib salat salah satu asya' paneka telok banyak-banyak perkara. Ahaduha tining salah satu ya salasah Al-Islamu paneka Islam. Fala tajibu sholatu alal kafiril asli. Fala tajibu maka tak wajib as-sholatu panapa solat alal kafiril asli atas orang kafir al-asli asli. Wala yajibu ban tak wajib alaihi atas ya kafiril asli qada'uha pana pengodoin ya salat idza aslamah nalikana masuk Islam pasera kafiril asli. Wa amal murtaddu fatajibu alaihi salatu wa qada'uha in ada ilal islami. Wa amal murtaddu banana pontining orang murtad fatajibu maka panika wajib alaihi atas ya murtad as-salatu panapa salat wa qada'uha ban ngodoin ya salat in ada lamun abalih pasara murtad il islami da ke Islam. Wasani bantini nomor 2 al-bulu panika pelik. Fala tajibu ala sobiyin wa sobiyatin fala tajibu maka tak wajib panapa salat ala sobiyin atas nak kanak kenek laki wa sobiyatin ban nak kanak kenek bini. Lakin yu'marani biha ba'da sab'in sinina lakin tetapena yu'marani perintah pasera kedua nah ba'da sab'in sinina samarena umur petok banyak-banyak tahun. In hasalat tamyizu biha lamun hasil at-tamyizu panapa tamyiz penter biha kalaban ya salat. Wa illa fa ba'da tamyizi wa illa bal lamun punten fa ba'da tamyizi maka samarena tamyiz. Wa yudrabani ban taqal pasada kaduana ala tarkiha atas atingkal ya salat ba'da kamali asyri sinina samarena sampurna umur 10 banyak-banyak tahun. Wasali subandini nomor 3 al-aqlu panikan di akal. Fala tajibu maka tak wajib panapa salat ala majnunin atas orang gila wa qauluhu wa haddu taklif wa qaulu bantinin tabun ke musannif lafat wa haddu taklif wa huwa bantinin ya aklu haddu taklif paneka batas mukallaf batas taklif sakitun paneka sakit farfi ba'din usahil matni edel musakarina banyak-banyak matan. Wassalatul masnunatu wassalawatul masnunatu wa fi ba'din nusahi al masnunatu homsun wassalawatul masnunatu bantining banyak-banyak salat saya sunataki wa fi ba'din nusahi ban pandeka edilum satengan banyak-banyak redaksi al masnunatu tining lapat al masnunatu homsun paneka lema al idani setong telasan 2 ay salatu idil fitri wa idil adha takasa salat telasan fitri wa idil adha ban telasan idul adha wal kusufani ban salat qiraah 2 ay salatu kusufis syamsi takasaf
solat gerhana matahari wa husufil qamari ban gerhana bulan. Wal istisqa uban istisqa ay salatuhu tegese salat istisqa salat meminta hujan. Wasunanu tabi'atu lil faraidi bantining banyak-banyak sunat atau tabi'atu sinara lil faraidi kandi banyak-banyak fardu. Wa yu'abbaru anha aidan bisunatir ratibati wa yu'abbaru ban yungkapake anha panapa dari sunanut tabi'ah lil faraid aidan kalaban pole bisunnati ratibati kalaban sunnah ratibah wahia bantining ya sunanut tabi'atul lil faraid sab'a syarat rakaatan paneka 17 ara rakaat. Rakaatul fajri 2 rakaat fajar wa arba'un qabla dhuhri ban 4 sebelum zuhur wa rakaatan ba'dahu ban 2 rakaat samarja zuhur wa arba'un qabla al-asri ban 4 sebelum asar wa rakaatani ba'dal maghribi ban 2 rakaat samarin maghrib wa salasun ban telok ba'dal isya isamarina isya yutiru syawitir pasada orang biwahidatin kalaban setong minhunna dari ya salasun wal wahidatu hiya aqallul witri wal wahidatu bantining setong rakaat hiya panekatining ya wahidah aqallul witri panek paling sakonen witir. Wa aksaruhu bantining paling banyak ya witri ihda asyarata rakaatan paneka 11 ara rakaatan rakaat. Waktuhu bantining waktona salat bantining waktona ya witir baina salatil isya wa tulu'il fajri paneka badah antarana salat isya ban metona fajar. Falau awtarah sekarang permasalahannya falau awtarah qabla al-isya amdan aw sahwan lam yu'tad bihi maka lamun awitir pasariya orang qabla al-isya sebelum isya amdan kalaban sengaja aw sahwan atau lupa lam yu'tad maka tak yangkup maka tak bitong pada bihi panapa kalaban ya witir. Waratibul mu'akkadu min dalika kullihi asyaru raka'atin bantining salat rawatib al mu'akkadu se'ikokwaki min dalika dalika disakulli sakapini ya dhalik asyaru raka'atin paneka 10 banyak-banyak rakaat rakaatan qabla subhi 2 rakaat sebelum subuh wa rakaatan qabla dhuhri 2 rakaat sebelum zuhur wa rakaatan ba'da ban 2 rakaat samarin zuhur wa rakaatan ban 2 rakaat ba'dal maghrib samarin maghrib wa rakaatan ban 2 rakaat ba'dal isya samarin isya. Wa salasu nawafila muakkadatun bantining telok banyak-banyak salat sunnah muakkadatun panika saeko kwaki wa irtabi'atin lil faraidi laina senoro lil faraidi dak banyak-banyak fardu ahaduha tinin salah satu ya salasu nawafil salatul laili panika salat malam. والنفل المطلق في الليل أفضل من النفل المطلق في النهار والنفل المطلق بنتنين سنة مطلق في الليل ادلم وقت malam أفضل panika lebih utama من النفل المطلق dari sunnah mutlak في النهار ادلم waktu siang والنفل وسط الليل أفضل والنفل بنتنين salat sunnah wasatal laili pertengahan malam afdalu panika lebih utama
summa akhiruhu maka kare-kare tining akhir ya lail afdalu panika lebih utama. Wa hada bantining panika liman qassama laila athlatan. Wa hada bantining panika liman panika ikan di orang qassama samagi pasaraman alaila da malam aslasan da bagi telok. Wasani bantining senomor 2 salatul duha panika salat duha. Salatul duha panika salat duha wa aqalluha bantining paling sakon ya salat duha rakaatani panika 2 rakaat. Wa aktsaruha bantining paling banyak ya salatul duha isna asharata rakaatan panika 12 ara-ara rakaat. Waktuha bantining waktuna ya salatul duha min irtifa'i syamsi panika mulai dari ongkana mata'arih ila zawaliha daka sampai lecara ya samsi kama qala Nawawi kama katibaran qala sadabuhu daka yamma An-Nawawi pasal Imam Nawawi fi tahqiq yang dalam kata tahqiq wa syarhil muhadzab dan syarana kitab muhadzab. Salisu bandini nomor 3 salatud dawra tarawih panika salat tarawih. Wa ya bandini salat tarawih 20 rakaatan panika 20 ara-ara rakaat bi asri taslimatin kalaban 10 banyak-banyak salaman. Fi kulli lailatin min Ramadan dalam saban-saban malam min Ramadan di Ramadan wa jumlatuha bantin jumlana ya salatut tarawih hamsu tarwihatin panika 5 banyak-banyak istirahat. Wa yanwi sahsu bananiyata sahsu pasera orang fi kulli raka'ataini dalam saban-saban rakaat minha dari salatut tarawih sunnat tarawih dak salat sunnah tarawih au qiyam Ramadan atau qiyam Ramadan. Walau shalla arba'a raka'atin ban lamun salat pasera orang arba'a raka'atin da empat banyak-banyak rakaat minha dari salatut tarawih bi taslimatin wahidatin kalaban ngolok salam setong salam sesetong kalaban salaman setong bi taslimatin wahidatin lam tasihha maka tak sah panapa ya salatut tarawih waktuha bandining waktuna ya bantining waktuna ya salatut tarawih baina salatil isya panika yang antarana salat isya wa tulu'il fajri ban matana fajar.